yamaning logo. Yan kita tidak kuana. Di sangian yogor manik gorah ulun yeki. Rakyat temengung menjahap inganiko. Mapan ulun sampun menguruh ri kesaktianmu. Yan metu geni maring tungtung rambut. Yan pesu api leng muncul boknya tuh. Iya tuh pengariakan waringin songsang noroto kuine. Tuh madan pengliaan waringin sungsang. Yan metu geni maring netran to karu. Yan metu, yan pesu api uleng dep kedua bulan madan ini. Iya tuh mengarang pengeliakan tuh Suryo Kencano. Endo sing ada len madan pengeliakan Suryo Kencano. Iya metu geni maring karnan to karu. Yan pesu api leng dua gupengnya tuh. Iya tuh mengarang pengeliakan Camero Brak. Tuh Sudah belum. tuh madan pengliakan ciceng berak, ciceng bro. Yan metu geni maring kelapakan sukun to karu. Yan pesu api leng kelapaan batis gitu. Biar ki kanang Pratiwita lo. Tuh madan lia pesu leng di tanah isi talo misi bicau Metu liak kundul. pasu lia kudul. Iya tuh pengarang pengeliakan tuh campur talu nurut ini. Lia mencampur talo misi micau meli di pekanui. Campur talu. Campur talo. Walau yatno juga pengen nih kok ngomong yo pramanu. Amet ikan angkat go. Siap Gusti Patih. Moi. Keratan. Keran yang tu api karat pesu. Waiwo wero pengen iko. Iki mengaran kadgo. Iya. Singo menawo pengen iko. Dia singo menawang. Yatno pengen iko ngomong yo pramanu. Benah-benahan ibani neng abu atmani neng. Mapa pengen iko ngeluh Anesti nerang jano mati wati wong tanpa dosa. Mapa nyaing lancarane madan kesaktian aneloh anastina anelanjan no. Mati wong tanpa dosa. Agung deno kurang pati dosamu. Gede pesan dosan. Yatno ibang yan ako ngamong jiwa pramano. Luwer! Alon Gusti Patih. Alon Gusti Patih. Alon. Wow! Tonton! Alon Gusti Patih. Tonton! Ini keren temanku. Ayo jangan jauh pramano.